kugira ngo umuntu wese amenye ko umwaka wa yubile wagize urupfu rwa Yesu wajya ari nyinshi y'ibibazo byacu byose twagize. Kandi muri gati kuvuga ngo twese twaracumuye kubera umunsi Adamu yacumura twari mu ubwo buzima bw'ishengero ubwo buzima bwacu tugiye kwanga no kumunsi. Reka murabona ko igituma haburimbi vuba na vuba hariho igituma nuko avuga ati igituma tugira ubuhimbi kugira ngo twame turiko turibuka iko Yesu yakoze. Nico gituma biye bintu byamaho kugira ngo tuvyibagire bije kure yacu. Twame twibuka iko Yesu yadukoreye. Imana ishimwe. Uyu munsi ngomba tuyage hari indirimbo ndirimba ivuga ngo bigisha muri hehe agakiza gashitse. Nivyo bomba uyu munsi dushishikare tuyage kuri iri jambo tuvugane ku kintu citwa agakiza kagize gashitse. Iyo jambo ndakuya no munsi turabire hamwe dusoma bwa mbere Yohana 19 basoma umurongo wa 30. Yohana 19 basomaho umurongo wa 30. Avuga ngo Yesu amaze kwihabwa nibyo Yesu amaze kwihabwa aravuga ati birarangiye, araheza aragenda mikumukwe umutima uraca. Dusome kandi Abaroma igice 8. Abaroma igice 8 umurongo wa 32. Aravuga ngo yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izoburite utugabirira byose kuri we. Nibyo soma igitabo cya Yuda, igitabo kimwe igice kimwe cete Yuda yanditse n'urupapuro rw'amajana 276. Turasomaho umurongo wa 5. Ndagomba kubibutsa nibyo naho byose musanzwe mubizi yuko umwami Imana imaze gukirisha bwabo kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma yahoneje abatizeye. Dusome kandi kuvayo 3. Turasoma kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'10. Uvuga ngo aramubarira ati ni kuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimo, mwumvise ubutaka kwabo batakishwa n'abo bakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo kandi manukanywe no kubarokora bakure mu maboko y'Abanyegiputa badugane bakure muri ico gihugu bajyane mu gihugu cyiza cyagutse tema amata n'ubuki kibamwe Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. None rero nuko heraba ubutaka kw'Abisirayeli bwashitseko, kandi nabonye gahaza Abanyegiputa babahatse. Nuko ngwino ngutume kuri Farawo ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Duhereze ngaha muri Zaburi ya 78. Zaburi ya 78 turahera ku murongo wa 19.
rimwe umurongo wa 19 bacurika Imana bati mbega Imana ishobora gutunganiriza ameza mu bugaragwa aba yakuse cya gitanda amazi aragukuriza ziratemba mbega ishobora kuduha n'umutsima yoronkera abantu bayo inyama nicyo cyatumye barahabyumva araraka umuriro ukabyiringira aba Yakobo ugafunguka ku Bisirayeli. Nungwa 22 kuko batizeye Imana ntibizigire agakiza kayo Yesu nashe. Bongere dusenge gato Mana turagushimiye ugiriye neza muri bihe n'indi byiza gukorana imbere yawe. Bongere twibutse ibikorwa wadukoreye Mana yera ugomba kuduza kwizera kwacu rishurirwe neza ibikorwa wadukoreye aho wadukuye naho ugomba kudushikira Mana icyo gituma uduhaye ibihe byiza ukoranirije imbere yawe turabigushimiye turagukengurukiye imbabazi zawe rero turaguhaye ikaze uyu mwanya ndagomba ikirere cy'inkema hahaje basabye mpemu yera amanuke muri iyi mitima uzuhishura ijambo ryawe rigira ububasha mu mitima yacu ijambo ryawe riducishe bugufi ijambo ryawe riduhumura amaso ijambo ryawe risubizemo intege urugendo rubandanya. Urakoze Mana turagushimiye ko uri kumwe natwe urakoze ko Imana idukunda izina ryawe ryera. Ngomba tushishikarize gukora aya majambo kuko nabivuze nagomba turabire hamwe akagakiza Yesu yatuzanye. Imana ishimwe Yesu yaje kutubera umukiza wacu. Murabona ko nkuko twabisomye ngaho mu majambo y'Imana uyu munsi shaka turabire hamwe ko by'ukuri akagakiza twakamenye kose uriko murangi kuko turaza kurabira hamwe muri aya majambo twasomye ko uretse twebwe hariho n'abandi bantu b'Abisirayeli baronse agakiza ariko mwumvise ko ako gakiza kabo novuga ngo ni kari kuzu kurabitanga ibyo mvuga turiko tuvugana ku ijambo rivuga ngo agakiza gashitsi Yesu nashe. Turaza kurabira hamwe nkuko tubibonye mu ijambo ry'Imana. Murabizi ko twebwe ishengero rya Isirayeli cyangwa ihanga rya Isirayeli cyari kigereranya n'ishengero ry'Imana twebwe no munsi. Icyo gituma Pawulo n'igihe yandikira Abakorinto yavuze ngo ibyabaye ku Isirayeli byagize tugomba turabire hamwe iki kibazo abantu banga bagira kuva kera cy'ukudashobora gushikira agakiza gashitsi cy'ugushikira agakiza mu gice kimwe ntibagashikire mu kindi gice. Yesu nashimwe. Hariya twasomye amajambo twasomye muri Yohana 19:30 Yesu hariho itangazo yavuze agira cikane yavuze ngo byose birarigeze amajambo make agakiza kari kaje gukemura ibibazo umuntu yari yaragize kubera icyaha kandi yari ibibazo twagize cyane twagize ibibazo byinshi cyane. Umuntu yagize ikibazo kirekire kuva Adamu aretse icyaha kikaba ku ngoma hari ibintu twisanzemo. Murabizi kuva kijya gihe umuntu yaciye atangura kweza aho niho imivumo yahereye akabwirwa ati mbere isi izokumerera imikere. Byasigura ko umuntu ashobora kugenda agakora akaba utakuramo. Kuva icyo gihe isi yaciye itangwa kugaragariza umuntu kubera n'umuntu atubasha Imana n'isi yaciye imugaragariza. Umuntu aca mu magorwa arabwirwa amajambo akomeye nk'ingaruka z'icyaha Adamu yakoze. Turiko turataha
kuva icyo gihe murabona ibyakurikiye haje hatanga ibibazo hagati y'abantu, hatanga ibibazo byo hagati icyo twokwita mu bibazo bijyanye n'imibano, abavukana batangura kwicana muri Bukayini Cyaberi, tangwa ku bibazo bidasanzwe kubera icyaha cyari cyafashe ingoma. Ukuvuga umuntu yagize amagorwa menshi, shetani atanga ububasha ku muntu, arohingana mutegeka, arohingana mwifatira, shetani arinjira mu byatsi kubera yahawe uruhushya n'umuntu wa mbere yitwa Adamu. Kandi Bibiliya ivuga ngo twese twaracumuye kubera umunsi Adamu yacumura twari muri Yesu nashimwe. Ndiko ndavuga ijambo kugira ngo utahure icyatumye Yesu avuga ngo byose biragize none haragiye. None se iyo twumvise ijambo rivuga ngo byose birarangiye, hari umuntu ibaza ati none haragiye. Yes, icyo gihe avuga ngo birarangiye ni uko yarahereje gukemura ibibazo byose byari byabaye n'ingaruka z'icyaha Adamu yakoze. Ni ukuvuga ko umuntu yagiye mu gasho ajya mu magorwa, aba mu ngaruka z'ibyaha zakwetswe, kuko murazi ko no mu Bakorinto havuga ngo kubw'icyaha cy'umubiri twese twahindutse abanyabyaha. Ariko Imana ishimwe, ariho na Adamu wa kabiri yaje kugira ngo duhinduke abagororotsi. Niko turataha. Ni ukuvuga umuntu yaciye yisanga hari ibintu byinshi Shetani afite ububasha ku muntu. Murabona ibintu byinshi biba mu bantu, byari ibibazo byakwezwe n'iki? N'icyaha. Ndashaka muvuga ikintu mu makuru. Ahenshi ndakunda kubona ahantu henshi hari ahantu ukunda guca, wahamagara n'ihana ukababura, wahamagara n'imitwaro bakuzi, umuntu akibagira yuko ingorane nyamukuru ihari yakweza ibibazo byose ni iki? hari ahantu henshi mbere biranambabaza, hari n'amadini menshi bigisha abantu kumererwa neza, guhirwa, kugira ngo kandi bigisha abantu kwihana iki? Icyaha ni ubuhezi y'amarere byose twagize. Isi yagize amagorwa kubera iki? Nicyo gituma ikintu cya mbere cyategerezwa kubanza gutungana mbere ko tuvuga ibindi byose, hari ukubanza gukemura ikibazo cy'icyaha. Ingaruka z'icyaha rero ni nyinshi, ntabwo novuga ngaha ndabisobanure, ariko nshaka mvuge ko Imana yakemuye iki kibazo, igikemuza iri jambo ryitwa agakiza. Imana irungika umwana wa Kristo Yesu aza gupfira abantu. Urupfu rwa Yesu rwari inyishu y'ibibazo byose umwana w'umuntu yagize. Ndi kuri iri jambo rivuga ngo niga byose turiho turajyana. Reka nshaka dutahure ijambo, sigomba kujya mu birebire, ngomba mwumve iki kintu bivuga ngo bingana byose. Ndashaka mwumve ko urupfu rwa Yesu rwaje ari inyishu y'ibibazo byacu byose. Turiho turajyana. Urupfu rwa Yesu rwaje ari inyishu y'ibibazo byacu byose twagize. Hehe ninde kandi agize iki? Iki ni ikibazo abantu bose bibaza ngo mbere ubwabo ntagize iki? Hari umuntu ushaka kubona kubera bya bintu biraba n'ibiki? Ujya muntu yaramerewe kwiga, yari karariha ibyo, yari karariha amakosa jewe nakora. Igikomeye rero usukurizwa n'ibyabaye, ahubwo no kumenya icyo yampaye mu rupfu rwiwe. Amen. Nukumenya icyo nakuye mu
ikintu nakuye muri giki kuko nico Yesu yashaka. Cyo gituma n'ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 53 niyabona ibivuye mu bise vyiwe bizogira bizomuhaza. Turiko turara ngomba kumubisha kurufu rwa Yesu waje gukemura ibibazo byose umuntu yari yaragize kubera icyaha. Sinzi ko murabyira abantu kuva umunsi Adamu yahawe icyaha ububasha muri twebwe hari ububasha bw'icyaha bwatwinjiye ku buryo umuntu wese yisanga muri we hariho ububasha bwo gukora hariya mu Baroma hariho amajambo abiri atandukanye Pawulo yakoresheje. Yarakoresheje amajambo abiri kandi kenshi umenga arasabwaho ntazi. Aravuga ibyaha akavuga n'icyaha. Ibyaha nibyo twakoze, nibyo wakoze. Icyaha ni gituma ukora iki? Muracyumva rero hariho ibyaha n'icyaha. Iyo bibiri ku icyaha uri kiravuga igituma ukora icyaha ni ukuvuga nka n'ihinguriro ry'iki. Murabona inkumuntu yovuga ati ngomba ati uyu munsi ngomba ngureho icyo gatozi agaca agenda hariya muri depo kanaka akamenagura amacupa yose ariyo. None mbenaguye amacupa yose ariyo urakuyeyo Braludi iriko irakora yandi uraza kumenagura rya yari hajya mugabo Braludi gumigira ndashima Imana ko Yesu atagarukiye kuri vuze gusa kuri depo yagiye no kwisoko. Imana ishimwe. Hari icyo bitwa umubiri w'icyaha unteze icyaha. Tujyane gato rero ngo mbashire ku ntego icyo nagomba kuvuga. Tugomba tuvugane kuri iki kintu kuvuga ngo agakiza kageze kubera ko ijambo Yesu niwe yarasemeye aravuga ngo byose nda ni nkaho Yesu yari kuvuga ati mbega kinacyo avuga ati narabiyangije kuvuga byose naragize byose narabiyangije. Tugaruke rero kugira ngo tubitore tugaruke kuri ibi bintu by'Abisirayeli. Twasomye ingene Imana yababajwe n'amagorwa Abisirayeli barimo hariya muri Egiputa. Cyari ikigereranyo cy'ingene Imana iri mu ijuru yabonye amagorwa umuntu yarimo kubera yishyize mu buja bw'icyaha. Imana iri mu ijuru dukunda kuvuga ngo habaye inama. Imana irategura ingene yocungura umwana w'umuntu. Cyari ikigereranyo cy'ibi tubonye ingene Imana yiyumviye kuri Isirayeli ikavuga ngo reka ndabarungikiye Mose amanuke kubatabara. Mose yabonetse nk'umucunguzi w'Abisirayeli, twebwe umucunguzi wacu ni Kristo Yesu. Imana ituma Mose bogera ariko shaka muhambye amajambo ngo bavuge ngaho mugakiza Imana yatuguriye Abisirayeli kavuga ngo manukanywe no kubatabara ubwa mbere ndabakura amaboko yanyu Farawo hanyuma ndaze ndabatware mu gihugu kigira gitemba amata cyari igihugu cyitwa igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'isezerano. Mumurikirane mu matuvugane ndashaka mwumve yuko agakiza Imana yarukiye Abisirayeli kari agakiza kabakura muri Egiputa kakabashitsa hehe mu gihugu cy'isezerano. Ngomba ndabumvishe yuko igihe Imana yategura kubakura Abisirayeli yari yategekanye ibikenewe byose byo kuva muri Egiputa gushika mumurikirane niko mvuga agakiza kagize agakiza gashitse. Imana yari yategekanije ibikenewe byose kugira ngo bakuriye muri Egiputa bibashitse. Mugabo turaza kurabira hamwe Abisirayeli benshi agakiza bagarukiye nawe uvuga Farawo ute mu bihano amagorwa bagowe ntibigeze bahambira ibintu. Agakiza bagarukiye ko kabaye ko kuva kwa Farawo niyo hantu tubona
Yesu adufashe. Ndashaka mubibwira Imana yacu yari yarategekanije yuko Abisirayeli itagira ibakura mu maboko ya Farawo gusa, ahubwo izobakura kwa Farawo ikongera ikabashitsa mu majambo make. Hagati yo kuva muri Egiputa no gushika hehe i Kanani, ibintu byose byari mu kintu cyitwa pake amen. Tuba turashaka Imana yari yabonye yuko Abisirayeli badakeneye kuva muri Egiputa gusa, badakeneye gukira Farawo gusa, n'ibibazo byo mu nzira Imana yari yategekanije iki ingene ibyo byose bizobitungana. Ikibabaje dusomye muri Bibiliya, uyu mwanditsi yanditse ibitabo hariya Yuda cyane yavuze ijambo rikomeye, we ndashaka kubibutsa naho musanzwe mubizi yuko Imana imaze gukiza Abisirayeli ikabakiza ibakura mu maboko ya Farawo, mu nyuma ya Gideyoni ngo yahoneje batagitera. Ndashaka mubibwira ingene abantu benshi barusaga kiza kuva kwa Farawo, ibyo mu nzira barananirwa kwizera ko Imana navyo nyene yagiteye yavyishinze. Uriko muranya aha twasomye ibintu bitari bike byabereye mu nzira, hariya Zaburi ya 8 iratubwira ibintu byabereye mu nzira, ngwingene bagerageje Imana mu nzira ngo bagatoba bakabarira Imana ngo mbega Imana ngo yoshobora kutugaburira. Mbega muriko muranya ngo mbega Imana yoshobora kutugaburira. Ibi bireba Imana yabapfuye mu maboko yayo yavana Imana igatsinzira mu kiyaga k'Igideyoni, bagakatanga kubibaza mbega yoshobora kugira. Tuvugane kuri abantu hagati y'ukugaburira n'ugukura mu maboko ya Farawo hari hatembe niki hagati y'uguha amazi mu nzira, uguha inyama mu nzira, n'uguca inzira mu kiyaga hari hagoye inzira mu kiyaga. Ariko nimurayibazo bariko barabasanga mbega Imana boyodugira boyoduhita bariko barabwira y'Abana yabakura he mu gihugu cyane. Yumvira Imana yashoboye kugondoza umwami yitwa nde Farawo. Rero bari mu ngorane zo kubaza ngo mbega aho Imana yoduha amazi, mbega Imana yonka inzira indwara arwaye, mbega Imana yometse ubukene mfise. Abo bari bavuye he muri mugabo mu nzira ariko arabaza Imana ngo mbega aho ushobora kungaburira. Abo ni bamwe bavanye nimba mwabonye nasomeye amajambo ijambo twasomye ngo bacuri mu Gifaransa havuga ngo bayari ibazanye ko ni bayari kuri mitima ni kuvuga ko kwishingirira cyangwa ubimwe biriya barabikora nga ibyo ibintu bidanga kwishingirira ngo naho muri bya bintu Imana hariho Imana naho muri bya bintu ari umuntu ngo yabwiye Imana ko Imana ngo yadukuri ngo nawe ndakubabarira nawe ndakubwira ngo bayishingirire. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Nimba mwasomye neza Bibiliya ntabwo Abisirayeli nimumbwira abantu batangiye muri Egiputa bakagwa hagati mu nzira baravuye babwira amagorwa Abisirayeli bagize baherutse kwizera Imana bakiri muri
ibindi kabibatabara bageze mu nzira bati ibi byo byo turagira aha tubitaratariza sirazima badukuye yo ngo bacurike imana barayishingira akarinda barayishingira urubibe mu gifaransa bavuga unité baravuga ko batabyigite nimwiyumvire iyumvira abantu babonye Imana ibintu yakoreye muri mugabo arashika ahantu mu nzira baravuga ngo ibi byose nta kundi Imana niyo ishobora kuduha inyama nibyo Imana nta mazi yoduha ibi ntabyo yoshobora abo ni abantu babona iki babona ukuboko kw'Imana Imana ikabakuzaho ububasha bwayo n'umugizi zayo mu gihugu cyane Yesu adutabara twumvise ko igihe Imana yategura umugambi wo kubacungura ibi bibazo byose byo mu nzira Yesu nashimye ibi bibazo byose byo mu nzira ibibazo byose bahurira mu nzira bariko baragenda ibi bintu byose byari yitwa gakiza mbega muriko murankurikira ibi bibazo byose bahura nabyo mu nzira izi ntambara bahura mu nzira zari zinyegeye muri iyi karito muri iyi pake yitwa iki agakiza Yesu nashimye natwe ndi kubamenyesha iri jambo ryitwa gakiza iri jambo ryitwa gakiza uriko muranyumva iri jambo ryitwa gakiza ryari rinyegeyemo kandi n'ubu rinyegeyemo ibibazo byawe inyishu z'ibibazo byawe ko mutanyishyura byose biri muri iri jambo ryitwa agakiza niyo mpamvu twasoma ijambo ryatubwiye ngo mbe itima ni mwana wawe ikagira ikamutanga murabona abisirayeli bavuye muri umwagazi w'intama baje kuba amaraso aragira araseseka kijya kintu ahandi ajya amaraso yari isezerano Imana igiranye nawe Imana yaje kubabwira ngo ndabishimye Imana ishimye itima ni mwana wayo ikamutanga ku izoburite kutuganira byose kuri ibyo abo twari kumwarira akenshi abantu bakora ibintu barategekanya ubuze ikintu gikuze baba bashyizemo byose birabikora ubuze telefone abashyizemo chargeur bibiri bwabuye kutera bya bintu byose biba birimo biba binyegeye muri icyo kintu cyitwa namba ari televiziyo amatelekomande abagize bwawe kabe bacomekesha wawize iyo rero utabizi kandi muhaba mugira muti ntacyo ntanuze televiziyo nkaburiye none urazi ko televiziyo kikumarira udafite twado rero nawe umenya gito turakubona cyakiri neza zigira adacyo kikumarira mbwa byose bigatemba nuko watwaye ikintu utagitembe utakizi utazi kirimo uriya murongo twasomye ari umurongo twasomye hariya muri Zaburi 78 ku murongo wa 22 subira mu usome ya murongo havuga gute hagira umuntu awudusomera ngaho mwishege some wo murongo
kuko batizeye Imana ntibizigira agakiza kawe. Kuko batagize Batizeye Imana ntibagire ntibizigira agakiza kawe. agakiza ikintu utakizigiye nacyo arabwira ko gutebaga murabona ikintu utakizigiye wama ubwoba se utwaye ikintu utakizigiye wama ubwoba ahabira kwiye bamwe ahabira ngo kuko batizeye Imana ntibizigirike Agakiza kawe. murumva nicyo gituma batuma mu tubazo tuvuga ngo turagire bere Imana gutegurira ameza hiye ayo gutegurira ameza mu bwato murabona kuko kutizera abantu benshi bariyakiriye kuba kutizera abantu bariyakiriye kwiyakira murabyumva kwiyakira no kuvuga ngo nta kundi ni ukunyere bizogira nta kundi ni ukunyere birabaho kubera utazi yuko muri ya paki yitwa gakiza n'icyo kibazo cyawe Yesu yaragishyizemo cyo gituma yasemereye avuga ngo byose biragitera bakintu Yesu yasigaje mu byago bw'abantu mugabo binyegeye muri icyo kintu cyitwaga yanyegeye muri ikintu ibibazo byawe byose inyishu Yesu yaciye ayirumvikana Imana yayirukanye Yesu cyo gituma avuga ngo kugira ngo umwizera wese ntagire ntapfe ariko agire Yesu yavuze ngo naje mu isi kugira ngo intama zanjye zigire zironke ubugingo kandi zimuronke bugizende gusaguka murabyo gusaguka no kwiza cyangwa ukanarenza nagomba mwumve agakiza k'Imana Imana yarakitondeye irategekanya ko atarahukura muri Egiputa gusa yateguye ko izokura muri Egiputa ikagushitsa no mu gihugu cy'iki n'ibibazo byo mu nzira Imana yarategekanije ingene zizogenda abashiki iyo baja harimo iki kintu cy'ubutinzera yuko n'ibyo bibazo byo mu nzira Imana yabitoreye iki baravuye muri Egiputa bagihagurutse azabona Farawo inyuma yabo bazatanga gutonganya Mose bati bisige twakubwira iyo dufuna dukorera bake Imana yaragiye gutegekanya nta kibazo gise cy'uko Farawo gukurikira yateguye inyishu yabo Imana yababwiye iti Mose arabara ngo nimwihagarire gusa murabona kizakimana mwenda jamani nta cyatuma kibaye ibi byose naenda bikutoba kandi nabitoreye inyishu ndayifise agomba nkumuritse umuntu yakira Yesu nashe nta kintu na kimwe Imana itatoreye inyishu nta kintu na kimwe Imana itaza yarateguriye inyishu umuntu bageze imbere gatoya babura amazi batanga gutonganya Mose ngo ibi nibyo twakubarira Imana irafise ingene yabitunganya kuko muri ya paki yitwa gakiza n'ibyo bibazo byose bya nta muntu ariko arabaza Imana hagamana wunganiza ameza mu wunganiza ameza mu bwara nibyo mbega umuntu yashaka ba mu bwara mu bwara bwo hatakimba kimwe umuntu agira ahakura atakimera birashoboka ko umuntu aba mu gihe aho ubaye umenga n'agati kari mu bwara ugasanga umuntu ukwizera ko aramuheranye ariko arabwira Imana kandi Imana wumva ahantu gakura nagiye kukubwira ngo mugakize Imana yarakemeje kuka Imana ngo mbega itima ni mwana wawe ikamutanga ku bwacu ikindi kintu mu yandi majambo Imana yatanga umwana wawe yari ihereye kukumenyesha ngo nta kintu na kimwe cyari gisigaye nta kibazo na kimwe uzogira nta kindi kintu uzokenera gisumba ko naguhaye umwana wawe turabyumva Yesu naje ngibi ibintu byagoye Abisirayeli munsi byarase ko bizera agakiza gashyitse
birakora Yesu nabaza ndagomba uyu munsi tukuta Imana ifasha abantu muri gucurika Imana muri guhebura Imana muriko muranyumva Imana muri kuyicurika wishingira urubibe muvuga ngo ahandi bishoboka umenye ko Imana yawe ni Imana yatunganije neza iby'urugendo rwawe rwose Imana ishimwe nibyo aya majambo ushaka kuzivizigiro byawe subira wumve ko Imana yawe yarakwishinze Yesu nashimwe mbega muratumva Imana yaratwishinze ibibazo byo mu nzira Imana yarabyishinze ibibazo by'ubukene Imana yaragitera yarabyishinze ibibazo by'indwara Imana yaragitera ibibazo by'ububyaro bwawe Imana yaragitera ngo mbega itima n'Imana wawe ikagutanga ku bwawe ni ikihe kindi kibazo wubwira Imana ngo ntigishoboke ni ikihe kindi kibazo uzanira Imana ngo Mana ni iki nacyo ni gute Yesu ashimwe ndagomba Imana yabyishinze byose Yesu nawe mugakiza Yesu yavuze ngo byose biragenda byose byabindi byose byatugomba inyuma kubera ingaruka z'icyaha byabindi byose byadukurikirana ijambo twari kumwe n'ababwinge umuntu ashobora kubaha akaba mu ruja bw'ibyo atakoze umuntu akaba mu ruja bw'ibyakozwe n'abasekuruza n'ababyeyi atabyabonye ugasanga abantu bari mu bibazo batazi iyo byagiye bipfa ugasanga imiryango kanaka basekuruza bafite ibintu bakoze ugasanga byarakurikirana imiryango ugasanga umuntu ahita arariha ibyo atagize ibyo atakoze ugasanga abasekuruza bafite ibintu bagiye bakoze bahora baterekera bahora bakora ibintu iwabo ibyo byose ugasanga umusigaye karariha ibyo atazi ariko ndiwe kukubwira ngo mugakiza ibyo bintu byose Yesu yarabyishyuye yavuze ngo byose biragitera niyo mpamvu ndababwiza umuntu ashobora kuba yavutse mu muryango shetani yigaruriye yega imiryango nk'iya hariho abantu bakoranye n'abadayimoni bigera kure bagiranye amasezerano ashika kure ugasanga muri iyo miryango hari ibintu byabakurikiranye rero ntabwo ushobora gusanga bakubwira ati nta muhungu amara abaho ugasanga inda zamaze zirakoroka ugasanga hari ibintu ariko ndabona kubitsa ukuri kubwo kwakira agakiza karashobora gutangura ibishasha muri wewe ugahindura ibya kera bikaba bihetse nicyo gituma bivuga ngo ukorere umuntu muri Kristo Yesu ababaye ibya kera biba bihise sinzi ko buri ko muranga hariho n'umuntu akubwira ngo twebwe uwacu tugeze ngo uwacu turi abantu b'umwaka ibyo ni bya none bivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye ibya kera biba bihise wewe ku bwawe kubw'agakiza wakiriye haratangura urubyaro rushasha Yesu nashimwe kuko twakiriye agakiza ibibazo byose ndagomba mureke kwiyakira mu bitari mureke kwemera ibintu nta kundi urumva hari ahantu ugeze kugenda mu muntu arakubwira ngo urumva iwacu bimeze ntimuramenya aho mwinjiye pe twinjiye muri Kristo Yesu aho ibintu bigira aho ibintu bigira aho ibintu bihinduka hari imiryango yagowe yamerewe nabi ugasanga hariho n'imiryango y'abakobwa b'abantu b'ububaka ibyo muri kahise muri Kristo Yesu biragira muri Kristo Yesu birahinduka nibyo hari n'abandi aho iwacu naho biga bashake kure nta n'ibutike ntinuga hari imiryango yagowe yamerewe nabi ariko ntabwo yinjiye kubaho umurinzi agakiza kaje gukemura ibibazo byacu byose nibyo ndashaka mwumve ko Yesu yatuzaniye agakiza yaciye avuga ijambo abantu byose biragize yaravuze ndabishyize ku iherezo amen Yesu abahezeze n'aya majambo y'Imana nibise kutuganira ko gatoya bifashanye gato sinifuza ko muri mwebwe hari abantu bagurwa nk'uko abiseye bagize amagurwa mu mutima abantu bizeye Imana igice bayizeye umuhanda baremera ko Imana bagaruka
ibyo mu nzira bacanga ngo turabyimenye bacanga mabitogera Imana mu nzira ngo mbega Imana yadukore imvire kwe ntabwo ndababwiza ya Mana yaguhari ibyaha nishobora gukiza indwara yawe murabyemera Imana yakuye mu byaha nishobora gukiza n'indwara yawe iyo Mana yakuye mu byaha nishobora gukiza n'ubukene bwawe urimo iyo Mana yakuye mu byaha nishobora gutabara mu ntambara zo mu rugo rwawe urimo murabize sinumva ko Yesu yashoboye gukura mu byaha akananirwa gukora muracyakira ufise mubyumve nabyo itima ni Umwana wayo ikamutanga ku bwawe izoba ite kutugabira byose kuri Yesu abasha ariko mubyumve neza kutugabira byose kuri mubyumve neza ko urumva byose biza byene nakuru habisha bitangura bica bidusaba kubanza kumenya ko na Yesu yamaze kwinjira kugira twumve ko ibindi bitabikurikiraho Yesu ega hari abantu bagiye mu madini gusa ega hari tunganye kuri abantu bagiye mu madini gusa baje uwo mubaza aho yahuye Yesu akanahamanza itima ni Umwana wayo ikamutanga ku bwacu izoba ite kutugabira byose kuri Yesu abaheze mu mashini Imana turagushimiye nakabari mu ijuru turagushimiye